Keblai pi barok syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san menta ke sengi kilong. Enrat dingkong ye ke TV hapok senyam arjar akusan. Ot pisah ke MRB ye ki akaun klaim jingtip ditrai. Wat jingtip ke KSU ye ki nong tray na Manipur ha CAU kerdem kulai. Bat ye mir jingmut ubak senyap halang bat ki bor ke JHADC. Bat mentang in pasya ki kubor bakam benya. Kejing raikut ke Sarkar India banrat dingkong hapok senyam arjar arpusan lingba ke skim Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan kalayat syakmat hakabaki doktor kelayat keleng ban pensngau tu patba syapang kejing pang bampong tuberculosis kabakendrai amtang hanong kendong henry hakijaka sor kumjo. Nalor kata ke office jong ke Dr. Kong E. Kalwing District TB Officer Ribhoi District kalau pelong ye kejing elang hikai patba hak tat jong ke karkhana R&B Carbide and Am Ferro Alloy Limited Umiam ban pensyai patba baya kejing pang TB la da kebesuk ban penkot namar ki dawai bekensai kila miyo bat lada kinong pang kim tieng nibu ri yala kejing pang Henry Kitur Syakmat ban wan cikijaka sumar ban yo kila jingeda babunjan. Ki doktor kila kentui kinong pang bat iki bahayi ngesem jengki baki dei ban botek ye kejing bethak jengki doktor ban di iki dawai bat ban sumar khoj halaying lasem ban bam kejing bam betaimet bat lek khoj yaladi habarok kiliang. Kasarkar India kalapun seluruh ia kibriu shimet ia kinong kayi bat iki terai karkhana ban yerap iki nong pang TB da kababai bai bam bai dawai bat iki we kijing dan kam kum kawe ni ki kam syakri bedon buram ia ki para briu ki bedon kam ia kijing yerap bat jing kershan jangki kumno ban yerap iki nong pang TB la ban yo jing tip na ka office tuberculosis officer health department ki bedon haman ki district jang kajela. Keseng Khasi Students Union KSU Motion Road Circle mentakasngi kilalit banyak kenduk yo Regional Manager Region 3 jangka Meghalaya Rural Bank MRB halor kajing syaot pisa jangki patba bakin show hak ketika bank hak kerteng jangka life insurance. Hak kajing ekren bagi dekat keseng Regional Manager ke Region 3 ulah kubur bakadon shisha kajing ot ye kepisah niki patba bawan ken show ye kepisah Meghalaya Rural Bank klaim kajing tip kitrai badon ye ki account. Ulah kular ban sepen pai lani refund biang ye ki pisah bala debot neki account jeng kitu ki babu bat kencau pisah hakan ni ke bank. Usamla Aloysius Rentong General Secretary ke KSU Motion Road Circle ulah kentui ki pat ba ban husiar nakum kini ki scam kenang bekiwe kinum yo ban shim kabu bar ulah ong ru bakaseng ka aipor tang shibanai ban pen pai ke pisah jeng kitu ki bala syaot ni ke account jeng ki. Ha kebenikong hadin ba ngiyo ka jing komplain di patba jing jing nam jing patba ke jing shaot di pisah ni account joki bagi kecil hapo Meghalaya Rural Bank hagi trap ki baper na kaliang jong seng bermat kala yo oni kundu ya KBM jong ki branch baper bahapa po mau sudut civil subdivision but mentang sengi ka kantor tarik ngilayo oni kundu saya regional manager bodon hang ni hanong span but hadin ke jing ekran na kaliang jungu ulah kubur ba hoi kadon ke jing syaot ya ki pisah haga kerteng jo life insurance na ki account jo ki rupat ba te haga jo por hadin ke jing tuklar jo sang ulah kularu ba unrefund ya kita ki pisah haki account jo ki patba ki bal syaot te ndre ka baskolong kolong ba klaim ke jing bet jongki nongkon siaw bisa kabang kalau syuot baik ya bisa naki account jong patba tekane kalau ke AKA ke persusi si kade ha ka ba ki nong tray jong ki bang ki klem burom syu ya ka hok jong patba ha ka ba kila syuot jubor bat na kaliang jong sang ha jong por ka pharu kro ka basai ba kade ba refund ya ki bisa hapo sibnai lam kumta na kaliang jong seng kamar si bat haple dak beteng bat le bat dekiwei dan simpat dekiwei ki senjam hangju por kaseng ka kunturu ya ka sarkar ba kade bentwi bat ha khna ba kum kini ki chachkam kinam wanjia hapo ka jala ka jongi.
Kirkot ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Education Cell haka khandru tarik ujeliu kilalit bani kendo yo Professor Dipendra Thakuria Dean Jonga College of Agriculture Kerdem Kulai banthok kit banya ahlor ka jingwan tray de kibriu ki banabar hapok kani ka college kate ka jinglet jonga KSU kade hadien bakaseng kalayo jing tip ya ka jingyo transfer order kin riungut kinong tray ka Central Agriculture University CAU Imphal banwan tray ha College of Agriculture Kerdem Kulai kabadon Haribhoy District. Professor Dipendra Thakuria, Dean Jonga College of Agriculture, Kerdem Kulai, ulay thu bikiteki nong tray ki bawan ne Imphal kide ki jat bandiu kuki bat kim shingan bandon ha Manipur namar ka jinglong jingman ha kate ka jilla bat lahap ban penkendra iki na kate ka University ban tray shani tang Shipor. Habak rench kelap pathai kubor usam laban job maring Education Secretary KSU NKHD ulay thu bahadin balayo banya kren ba udin jo katika college layo jingtip pakajingwan jo kini kinong tray na CAU Imphal ban tray ha kanika college kalong bet tang lai banai bat hadin balakut kanika lai banai kin hab banit pai no sha Manipur. But as you told us that is on temporary basis. Yeah. And is it Morning. So I am Dipendra Thakuria, Dean of this college, College of Agriculture, Kerdem Kulai. It is under one of the constituent college of Central Agriculture University, and which headquarter is at Imphal. So, and these gentlemen, they are coming, they are representing that Khasi Student Union, KSU. So they actually visited the office of the Dean of this college with a particular concern, and concern is that they wants to know that some people belong to a particular community, that Manipuri community, they came on transfer and settle in this college. That is their complaint, whether they are permanently come over here or are they going to stay. Such kind of some confusions are there, and they came, and then I would like to clarify all the matters. Already I have clarified to them that the clarification is that the ongoing conflict what is going on in Manipur, that our Central Agriculture University located in the main Imphal Valley. So some the people employee of Central Agriculture University, they belong to Kuki community. So there is some kind of life-threatening fears or such kind of fear arises because of the riot. So as a temporary stopgap arrangement, so as we are also the constituent college of the university, so they have been transferred for a period of 3 months only. And once that situation in Imphal will be normalized, these people will again go back, and already I have shown their transfer order also. Here it is clearly mentioned that this is a temporary arrangement for a period of 3 months, and even pay everything will be drawn from their original post. That means it is from the Imphal college only. They will be drawing their salaries. So nothing to worry about the vacant position what is available in this College of Agriculture. These are still intact, and our authority is trying their level best to bring all the necessary advertisement, whatever vacant positions are there. Means mostly vacant positions, we are talking about non-teaching part, not the teaching part. Non-teaching part, whatever vacancy position, definitely university will take care, and advertisement they are trying their level best to bring as early as possible. And then with these words, I like to clarify all the doubts, and this arrangement is purely temporary and nothing to worry about the blockage of position or something. Mentagasi nagaliang jongka Khasi Student Union North Khasi District unit nila lembah jongka division cell nila wan hangne rengkat bagi nongelam jongka district ladu vice president jungi bat kue nongelam district yuan ban mi ban kendu ki yaudin jongka neka College of Agriculture mengiwan kendu hangne galong ba habangi yoi bat ngiliyo jingtip ba kidon hadu kumba nriu nyongut kita ki nongtre jongka CAU na te na po Imphal na po Manipur kiwan kilayo ya kata transfer order banwan syane ne banwan tre hapo kaneka jaka hangni te ngi nelan jongka seng hadin bangiliyo jingtip ya kani ngilawan ban kendu ya udin bapet ya kaneka jaka pulih hangni bat hadin bangiliyo kendu badi keren badu kolong ba
ula pensyai sengi bakini kade betik tang na ka benta ka temporary order andi ka basipor bat ula ya keren syai ru badu golong ba hadin bakut ya kini lai benai extension ndri ban phak biang iki balik phai sepo ka jaka ka ba ki ju trei na kaliang ji keseng ni la ya keren badu bat kai golong ba ini ki bawan na inte na po Manipur kidai ban ngidai bentip kanungut kiwan bat kanu bat ki khun ki kti la ne kiwan tangki nong trei dekat kum ka ba bat ki kiwan tangkum ki nong trei la ne bat ki khun ki kti dekat kum ka ba ngiyo ban ya keren badu kolong ba kidon ki bawan tangkumu nong trei wan simen bat don ru ki bawan bat ka family tingle keren badu ba udai ru ban pentip syaka sarkar jela ya kene kejingdon jong kini ki bawan thamai ba phat nang tin po Manipur bat ki bawan sini bat nagleang jing keseng kai ka ba kta susu bangi septing galong ba HOR hajar khandai ngai thu ipi ki don hadu pratli ki pos ki bala advertise sak tu kupor bala khot yang ne kejing tungkam idan du pratli ki pos bat hadu menta ki klem le ya kanu no interview ni septing galong ba yo kini ki breu ki ba nate na po ga jela Manipur nda kilawan hangne nama kitip baga jela miklia kadi ba syong suk syong san abe kalong ba ngiting yo kini ki pus kin ja no kin tap da ta ki breu ki bawan nate na po ga jela Manipur tingil ekran badu badula pensisyaru ba ya kini ki bawan menta nang te sini adin tang bukut ya kini kalai bnai ki hab ban lek phai no bat ya kini ki pos ki ba lakhot hawar hajar khat khandai un sa khot no hapo kini ar banai lai banai Usembut Menteri Rangba ke Sarkar Jela bak senyap halang dhar haka khandri terik jeliu ulalit sejawai banyak kendu ikibor ke Jante Hills Autonomous District Council JHADC bat ki MDC ban syem daladihi ke jing e jangka JHADC hakani ke jing e kendu kilai kren bun ki kam ki bayade ke jing e ka council kam tam ke jing duna kamang pisa bat ban thau ki lat ban pen bhasyu syu ikiru kam tre kam jangka hadin ke jing elang mir jingmut ubak senyap halang ulayat hu balarai ban wat kilat kilinti ban kentiwi ka yarong pisa jangka council ke bam kta yo pat ba halor kani ka phang kin sa syong perkhat da kanuka lat en pen klanya ka yarong pisa jangka council halor ka jing slem ban siu tulap syakinong tray ka council ubak senyap halang uloong baka sarkar kan sa pelat keluar ka pisa ka bedai na ka benta kani ka kam Kelam yang kita subjek tu ini government percang yo uklir orang haiwan di Torwa kadua semua itu percang. M3B win kiba deklam di kiba human concern dah itu council kamam generate fund kamam. Man kawan gawi tak komen tu kata cuma di discuss ke ideas and thought wah use ke di mana orang lagi por kamong jinga dang bon ne ba ke jingut dang bon kamong dum sao tu kamang buku di por sekolah ke mini kita tak discuss ni kamong discuss yo increase segi revenue kartu kan ini ke sektor orang man kum tak apa iba jadi ke discuss ni bon ha ke council dawe chon ke particular committee yo discuss ni lagi wonu sektor wa pun kui revenue kena orang yo revenue council Dia tu kena kita gi bentar ke Mbongi kena itu tani bak kita cukup komiti oki ki warap the right person na lupa ikon gi items ko di sektor kum kata kumari pa iba kan ulai kata ya jinglah juman pa iba kan kamtam ikon mi kala di luar komiti severe sir. Kakak mengat di bon pun kedai mah kena sa teng betul yang ki keren. Mut em bon ke yang pi tentatively antar people ba you play ke sarkar ya betul dia ke poisa je council nang wi play. membu ye por tangul sengaw ma de yu de jinga hi ka mo ta bon sa kulok tadi emin de man ke strong discussion ni jo te ta i kam ding sarkar khariwa karo smart yo percang play dengan liabilities kena urap su kepingan peloy kan di council ni So we hado hei to we am siang we am ni ang iskem to ni gilang de klam yelu ba hei to li ga atri dan dekhana gini MG agenda ko win agenda ko da put forward khwadi ngai to ya musen tahi to ko ya musen ka man ka ni mare de buni election ni general election tadi chong meeting tar prepare ke balan estimate ke balan DPR ko non pendeni now it's on the process on the stage of completion kita ni proses mukat menurut yang sakhi to da stand ne bakat ka man ati
I am going under the process of prepare all this balance DPR ni bahwa ini gimana udah cong komiti bahwa level yang bagi officer na building kalau to building deman ko sa aslam budget mesti kerut kudu tam sa kang lampak lang gimana test ni kang lagi roster teman dia ini test everything is in order yo code tundar di kang ipendem mem ko ng daw pun man ay sa kwa yung ay ko wili leader yung ay bayo sa kan ti wi chemugi estimum bari yang kan ko officer manam kau che minimum dum bon discussion itu gini ni bahwa to agam mau binam jabo bom jam di sarwan ni ba bon sini manusia bekar padu ya ma samba pulai porto yo por de wan pagi yo discuss ki yo council bon de matters and policy go to amiga to wani go to discuss kam scheme ka pula kata to man gewi man ka jin ku yo si la saman kamrang yo i ka wini Emily Negeri District, saya juga udah cari di Cibinong State, terus nama satu nak hidup cemna, ada bon di poin yang kudia discuss teman, di cuman usah tenar lah. Itu waktu saat nyapau so keluar tanah ko dah saat. Ki kali ki belit bawan Shillong nagitan Mairang Mausin Ram Sorabat pen Ursula kila sakut linti Shipor hakani ke step nakadaw bo we tanak ding ula kedia bat kelon halai mer apa Shillong. Kawai ke local taxi kalau julor berunongnya ula mensau nak kini kejengja. Kinong Tree Forest ringkat bak ke PWD kilawan Woodwood ban pom lingkot yu New Ding bat ke surok ke lalat war nak kini kedeng kali. Mdar mo ba? Dan ba mensau? Mdar ba? Tang idan ini driver banyak ay kau kaliban mo? Kasu lek no ba? Langkah halang kadian ba? Mahanggian banyak keren iwe kan. Mahap kadiga. Panake. Lang sumis nami mo yung kli. Driver. I driver jong kau kaliban kan. Lang ka jak ni. Ka pilai to kadur ba ngasen ngai pi to ka kalibala. Ayu, bala julor. Kalibala julor film center ya. Ima kadang slow kan terang. Pwede. Pelong ini imut kenti passenger yang hajan ka long shanisha bawan station po operasi long kan. Te yang ka side kenian. Te dang kenti imut kenti passenger kan. Te kali jong ini iwe pat I ka kasniu te yang hakmat kenian. Te pernah keren mekini pan. Ini wan sini pada keren ba ini driver nama jadi prolog tekahap ka apa kensan de geding kahap kan kahap temut ka ban ba ya kali jong ini i prolog ini driver te ketu bala julur na to te ini pat nama i jang wan keren bi teka su de gading na kli kan te la long yung misnami mo mana. Oke. Kalau hai Yung kadang ko ikasukutiru to mga kami isu katati pala dan sana na kamana. Kalau teligi di kelam. Kay sana? Hindi kalau teligi kelam. Tanggoy. Tanggoy. Oke. To labiang maaf na. Atau ada nal tahu besibon. Itu ini driver kat jong katu kali ba julor mo? Saya ko di ba sumar mo piang. Katu kali kada na po makulat. Oke, sorry. Tah. Da ka jing pat do no jing thang bat padang mensim ki bahaya ngesem jong kong Stefani ling do nonglat kila tep ekamet basa jongka ha ulum jing tep kabalang Presbyterian halau mali kabala yap hi haying sa jongka kabadon hamau lai nong mali klem da tep yakadaw tenrai batikna yakamet kini kalong kami lalet don burom da kabalang Presbyterian maukhat Habakren kini kesngi nak kaliang ki bahaya ngesem kilpen pa bakim sngola ban pediang ya kejing yap jong ka ba i jongki kat kum kijing ya thu ulok jongka jadi boleh jingdo ke jampi ke yang kena ke jingdo ke jampi yang kepingin ke depan ke bidang ke ada ke rajang saya kalau jingdo ru ke bakal ke balang habis do ya ke dekat ke jangka Inam nak penpau di songo epi di bahaya di pasar di parlok perjuang di paramarjan di paramarpa di dekat di kaying di parabanget di jongi nadu mengkasi mentagasi bangai ke jingdon ke jampi ke along ke tingsian Jai mensim ini kayeng parabanget ke jongi dan idwai problem kurku epi unai bor epi bangai ke jingdon ke jampi
kalong ru ka bor ki nya chaplang nang ni shekma hak jen enti ki jongki lagi jen dei ki jongki ru ru try just stress no pun in ki jongi ba chwa bagi nya chakmat i shakri ki jongi ni zo thu na apli ki jin kren ki bi oson ko po an khot ni kong ki jin kren ka jin pat ka do no wa la do no ya ka we ka ko oh ya do no ya imi den ars na men swa la do no ya kelum men sam snap wan menta se kan ni ko ko sa apa ye ki ko thon ki mi imla kham la pun pa wa ding sum sing thang na ko jaw ko dum tap ni ka ye mjong ni para jo ma ngem tip ka e ka baca bisa aga jingdum aga jingongo ba kumno ka ja ndai ni sulam ba ni sutep ba ila khlat om aga jing khlat ka ba aga jing pang aga jing stom ndai ka jing khlat ba na kidau ki ba ngim la ban priam ngim la ban tip kalau apa pensar lengo ya kayang kesem yang iki bahaya kesem baro oh ya kajing sana kaliang kayang isong-so siya ba kane persa kajungi kalong kabakot kabakya la ka liang kamet kapat la kaliang kajungut kajungpat kiduka ngim sode ba ngim songai tiru ba kane bisa kajungi kan semno ila kadong katingim namar makadon na kikon arngot kikon kadon sa iwe iba katang pun ko kung kabreu kena kabalanang kabalastan kadon ni kating kitle ila kijong kikon ngim smo sadia bakan don kum kata katingmut atau bakan semno ila kadong katingim Tenre kita kisin sapau kat kumbanga ngayo tu ya kajing sisa kami kasau terik onang ngayo kapun kini jang Stephanie Inmen Kipara jang ide Stephanie dan online bahagia ibasan ikur ijan dan online kegiatan negeri opor ikliha jang Stephanie di Palabangin di Pramorgan senang githau di Perlok baki badan yedai baro yang ini opor negerian jang ekur dan online belum berkawai hendak kasih bantangnya man penpau ya gini snosi but kajing kendet ke bakrab alor gini kajing dia ke ba ngimsim kami lenti bahkan longkom ni kalong kajing dia ke Bombay bandia Henry kalaja Kisnongin solak ban pedang ya kena kacing dia. Henry ingatkan pada bau beli ino ya kaman sim kajong ilit Stephanie namari lasyak sitam tang kendiat minute Henry insulit no banyo ya kajing jathat bam jekot kalai kelet kajing bambian kajing duna kalak bandan bagi dan kajing kermen kebakrau bagi baskem bau belai un mapi karun ai kajing sub bam jekot bat kajing pengen yang ikemi jang ide Stephanie Batu kita ingin bertanya ni,
But unri sumar armut ikon jongi. Iway badang kandaisna. Tapi iway ngamla kena penpau ikato gadi jing sisa pun ke balai keli dan rengim simyo banekran kini ke jing dia kelajia agamit khat sautrek kemba ke pot kendai biji agaba iway ni para yang Stephanie Amanda kelayo ya ke jing tet now log jong i Stephanie ba Stephanie in that show. Da balalet dalat bakal long sisa kumta nomor baki ai ki baja kim simlong kumbang ikmi nanti na kalian jangka yeng kim ban se ban ai ke FIR bat mador na kalian jang polis kirawan bercingo bat kilara no ya lok jong e ngempet ya kamerit jong kes ni ai ke disania ai ke bor yang ka ai bakin le berangkam bat bahak kapor kemudian kajing sisa kan pau berkajing kuat jongi nak kena kur kolong ya kajing besar hok lempet idon kajing solan bro jadi bayi yang dibasan jong lok jong Stephanie nomor maki ro kim kemilanti makan dan kebakom ke kajing sia di hagini kapor wala kalong kumni kala pensujer ki bapun ikan tu ibor jangan ikilang bapet ngor naram taga jingsuk hagi imlang ga salang isnong gi thau imlang ga salang seng baper banetri lang naga mentaban wanra ya ga jingsuk hagi imlang oi hantai ayeng ko kisah kare kayeng balang apa markhap pelum diktab kibaya kilaya pun kibaya kilaya pun nangarung apa ngayu di nakuntia kamera kabarit te aku bantip ya gading sisa ulok jong iru udon dekat angka uyang mulanyar te ngakot iru ngakeli jing keli kae kabaja bat kumno kaja te hagato komit yutu enga wong ba ngaru ngamtip anawan na jing tray kapalor kapan khamat bandrung spo kayeng kaple nanta kapalor kapan sepawai kapalor bandrung selbudat katar kaple kalai tupanda kamajime kadum demna ulorung kayeng urung na terpong ye kadan ketinghang na ulorung uang ba kame like tang hai dai kamrai berit bad yui ya ini persa jonga baitia baikup tawap ya kena Tiada pelit ya kena uang ba uyui ya kadak rendang kidon kitak sau nolol tahu uang bagi kemat kipet tu uang ba nala pentap iki kemat malah penkup ya kena kemar kum tahu uang ngapun seki bahaya ngasam mulai myo tu uang ngakang no nakatala nalakang katala uang ngawan mare awan yaitu seni siyin di kime yang tahu ya melenyar uang balai ke jibril lihatkan dulu kan ni apa kidon ke tiusun jepen makna balai kan kimong yang balai kimle yang balai kile ya kalau jangan tangam ta te ya melenyar tu akun no aklam kli esu tenda kulit kila don lupa anda kila dokit la pet kita yeng ni kesam Yamin no, pak no yang ni. Agak sini kebobot, nak katsam tarik, neng.
Rumba aja. Asal merumba Pak Suara. Kamu merumba merumba. Ini kong mau ifi ka janmiat bajai ni jinja uklimshan penmi ganono kerteng ha ka dei bakata. Kani kerteng kami hadian step anda nak crime branch lawan ban ujoru ngirung setiap uang bang awan untuk perlok. Kata kami pengiwan belalang wan perlok ulap ya kata kami dah tu live sir kap perlok. Bat ki penihar lang ya kami ru rukap untuk perlok hi nangta kinsara ya kami jong i Stephanie Shejingtia. Jadi nakaliang ngajungi bahiun im dotintip lor kata tinggi skermen ba ka statement haka dewan mongai fi rekat bagi polis pak mulai PS la shiming statement te mindu nakaliang ka krem la wan ban shiming statement te tanang tu statement ka dang jinge fair preng jongki dengan kermen ba tanang tu na la manlap ken nakaliang yang sem jungi dingim tip uta bre de manur ngim itu de perlok jong u ne de gi bos pumi keteng tangim tip de ndai nak stor jong u la pumi odi perlok jonga badan lang papan penyiar ta kamet na tulas si ban bu cikia ya ka ru ta tip chei don ka bre tip de kata ka jitho akan ro ya lap ina jitho ru de ni jitho ru da tho de mai namar hadim na pe ka writing bagi jitho ka kopi jong i ga ju writing jong i denang ta signature jong i badan di mentar kumi ta ka bre online mer kata ngim tip lor kata ka dei ga ai Negi don gibo ong pat bayar taka beriu ketika kurim ujung uhi ketika dia bersisa kita ngintip nomor ngim kuat mentip kita dari kai bengi kuat mentip kita kalau ya kebahim basam nadi ya kejengklat engka apa kumal ong meni lagi ni dari kita yang berong ba Yusuf ni lindo nolai bagi sim ki yang singim dalam dia ya dia kene kedon ke standard ba lese kejung yak kejengklat jungi la dei hi bale kurim kumba ngila pensyai pok FIR agar tugas ngi limba ka ye kasem ta tho ke fa batli ara ispo kata hingi ong ba ya kene kam ngimla de le ban yang ong ba ka khla chu ni ni da ta ti ta ba ba chu ba indong ba le LD ra kam de kolong ke ba dali le ngimla ban pedang te hindat na skwa ban inshallah ngne na mar ba tu ba janmiet mas nyo ga chiktip ba mi Stephanie lindo chu khami hab de shi ba kha ma mo de mas nyo ta ga chiktip tinggi rumah yang kayang lah harus dicekak tipu mali hentai berhadian kata ukurim jongkaru dan hento tinggal ikeli nu kan ba kumnu kerja kumne hanu kurkom diuru acuba kong ba ngali de ngamtep namar badang step ngalami ali belah kumbah nyu jenis step ngalami step belah tu lap ya kameru kong ba hadian lawan belah nasalap ami dan pok jingtia laku berkandap takta ada benkong tegabar uang ba syua bangan mi ni yang ru mar pensiat kerja kedo na kementa jungi ba inbam mar ba ile hoy nga ile dom nga minta la sisi asni ngai kerja intre inbam di uang la pensiat kerja kedo ta jungi kenang ba inbam de mu la mi jing balal de te baling wa kolong gumne to du uang ba la syat eta kerja kedo nak liang jungi mi pedang kata mo milai de hangnu syat kerja bat hai syat kerja hak por ba mengi rung hayeng ha kamra syat Isyam ba kadon kerja peliang dihendrai kastuf kamdon kasandaka kamdon kahita kamdon kasyaula kamdon uksyujau uksyudo kamdon te hai usat eta kerja kata benkong kecikli di uong lu mongong pimene uong ba ya kejingklat kejungi ulap hajingtia temarap hajingtia uong ba mai ipliet ya ka kemat ngalit pentap di rukmat jungi hadian umi fangtala wan bani thu sini suam kra siying jungkiau itu kata dikasihin ke janmiat dah kami step buat hadian ban kalian juga crime branch lawan ban inquiry dengan adon tuhi kai juba ke belong ke baye phe bak labak ke bamin bak bam step hadian dak kali haringkat ke jingsi jong isnong pok ki don lang ula ong ba mare poi hiang ne kamiet ngalap ikurim jonga ringkat berok sungu idon tulai kasi dekata ba pelingo kolong ba kumnu menem miet wong kumoi wong alap hajintia next day step part uang ba ya ka kurim jonga ngalap how to life si ada perlok ngilak pelaj mut kata ka jinglap ujung dan argut bapak mention kerten to por ujung kerten musan dia ya kan dia ka met jungki yang kelas supun jenrat nampo to life si pentia amadan nang tu unsara syata jaka butia bat us pengkup digandap uang
kata di ba arno ba lingo ingi bat dei nakini ki sakhi satar ba mu kejing telak tien ngejungu kepelong ingi bangim suthu bat kam syai kadar kita kejing batai jungu ditang ni ngala suthu ba kadon ki ke shaldat yo lesi dei hop mu bule ni kam lani yo don mun munu bule ni kam den re ba ngin keno ai ki wai ba kadai hayeng ke yeng re song sa tang mu ber kurum di plus ka dei kalong ta tingin na banit no ba ki bre mana ba man le kam mar bolai ke yeng ke puoj kamdon nu taka dak kasim kan pra ka jintia kan pra yang sem re lo lum lo lang dok sar ku puoj yeng kasem te ka jintia ka bet mo ngi pi mene te kata ho pelingo ingi te hadian kata haka mo pi janwiet midon ham to ha jintia ka art li mobile kawai mobile kalap de jing hep jing kurim kelapat nomor ke mobile ngat try jing kan art si kurim imat kila ya penpra kila penpat ka phone ni dai te hangta ba asli phone badon hangta ngurung badon mangklem siam nalap kanu ka tari la ni to unar benar hadrom jing thia te haka next day bengilet ngilap ba kadon tari ber unar yang kali kita ngom nei kami kene tari ba nei kami unar yong ba ni unar menteri ka don pam ne kami yang pata de ngila yang mangar ngadon hantu ngiring video itu mulmala pemadan ngiring te hindat po jing thia ka pa hu video ba mangaring re hantu tari gamdan utau naram don wal ngom ta hadian bala ara us hanat bu u po kalokop tim ta next day po tau nar tari gadan ko amtep nei tau nar po tari demi ditang tali si gadan ke shaldat ya si ya kene kam don tilang bat nur nomor ya katala adap khang bat ushabi la ai banra spo mulai bias di menu bat bar si bawan bandrung yang yeng si klap disdem senya si ni ngimla bat ong kita kumnu tari penor boy ta ya di si ya ne kam usim na le nomor wai le si don menu bale ne kam si perlok ne bat nur nang banroi bun le ne kam tengi ngin sula banget kan kita itai semen makwa pun syai Hakawai ni kijingjia ki bapilla hakaba hadu nyautali ki dukan ki badan hajan ke surok ba NH44E jongga shnong pendeng umyong mairang Eastern West Khasi Hills District kilasha prongtu haki runar ki bamshim lala ban ithu dur satya bat bakani kijingjia kalaja ka step jongga khatnri tarik ujiliu arjar arpulai Katkum kajing itu General Secretary Kashnong Pendeng Umyong uba Lambok Nongrang ulai itu bakani ka kamrunar kalajah kapor kumba RBJ min step haduk kapor South Shiteng AA katkum na kajing UI jong u ha ka CCTV balalap hakawai kedukan dirong kabadan hakate kejaka Loong bakini ki runar kilalet panliet yaki nyau tali kedukan ki bakentup ya South tali kedukan Marbam ar tali kedukan Desha bat kawai kedukan China Tayar ha ka bakini ki runar kilarong tu iki pisa bat iki Marbam ne kini kedukan ha ka bay day bat kani kejingja uba Lambok harengkat kasnong kila pentip nok marmar si ki pulit jang kamairang bat nakaliang ki pulit kilalet hakate kejaka ban penlong yaki jing thok ket ka bakham penya Kasnong kelaken turu iki terai dukan banang ni syakmat ki deban husiar bat bakim dei syuk ban bu iki bisa ki bagi kamai ha ki dukan bat kasnong ka mahamru iki nu ki bashim kabu ha ka kamtu kam thim ha po uput usam jong kasnong baladalap kasnong kanum aili bat kan hab ban ai de jing sneng ka bating Pengawan minister batikan juga ngakam sah awan minister ngai ba katala kalapai dengarum supo Ngapai sopo ngai bagi kita ngabo pila guru di ram sopo perfect ini ke banding kong banding ngapai jaga awak bisa kembang ru ya ka ngabunga mar banget ha bisa kabek dan tak lebih dengaru lakit lang tak lebih dengar karena yang banyak ngapai ya ka CCTV pada yang kebakas ngi ini bawa ya tak lebih dengar lakit akan ber ya ada kembali yang mending kan posisi dia kata dia bang kadukan mengapoy pada kedai kumba iyo bijing ke depan mereka kumba kat TV pada lantai itu kaduna betul ke dia kan jangan ke fungsi ni kiar sudah bare-bare mereka ada tak bisa bawa layo saya jangan orang lain kerja ya ini sama ain mereka lawan senang lawan negara kulit kan kayak Tana kalian jungi ke senong hadin bengelayo jing tip men step bagi don kat tu kan diteli ke dukan ke belah syalit hai ki nong tu dina kalian jungi hadin bengelalai ke kapan pet ban jungo ai ke dukan tinggi syam bagi don kembah new teli ke dukan ke belah syasu
Bat kadi ka jingja ka kumba ar beji men step hadu kumba sau beji sau tam gum tu. Hai. Tu sau steng gum tu. Te kadon ke CCTV ka wei ni kedukan. Hang tu bat layo hi ban kat se kadur. Ya ka ba ke CCTV hi ka pau hang tu bong don wei ubri ubara runar ti. Bat ya serum seneng. Bat don wei pade hadim bikal ada ban lihat ya kedukan murah ya keberni kebut bakal apa deh berni kuai ni berni kau begitu ni kini kedukan tegi don nyutli kedukan kembangalong bat kini ke nyutli kedukan don sautli kedukan gi marbam bat kidon arteli kedukan desa bat kuai kedukan senatayar tini kini kedukan di marbam sautli ki don kedukan ki belah satu no ika pisah ke bagi bu pok kedukan ke jongki nang tag satu sigaret nang ta ki umso nang ta kuai bat kum ta terter ti kini kedukan desa kadon kowe kedukan kebom satu yai musum layo apan rai hendak kowe pat kedukan desa mulara siteng berniu kau nang ta kini kedukan senatayar ulara artli kirim tayar bat kepisah kadon lai po hajar tingkah hagu thap akapla ti ya kata kepla ru niu nong tu ulara bat ulah kieng kamet ke jongu bat ke CCTV ke pau ya kata kepla pada bau try jong ketika dukan senatayar dia thu bagari kepla ke jung ke badon ke pisah lai po jatingka apo jongka te mene nageleng jongi ngelapan tip urut segi pulit nageleng jongi pulit jong barang police station ke jongi ru ke lawan ya ke ban inquiry ke ni bat kila sim jeng hen patek bat keli ban tokit ni kita dukan bat nageleng jongi milenti bagi bor juga an kebut kin wat ni kini kenong tu bikila aban kem bat stom kat kum basong gaan nagalang jungi ke snong ga bingidon bon ong ga be de begini ke jingja kalong bagi try dukan kin haban long pikir bah ni dukan ge jongki ha ka ba ha ga jing sha sin bigila khangi ke dukan ge jongki kum dei su bandang bu ke pisa kam tam apo dukan namar ladi gi bu ke pisa dukan kum bagalong menta kumbut kinong tu ki oban rong apo dukan kum gi oban rong no ke ni ke pisa ka baki kala kamai na kakai ke pateng ke jongki tingi don ban ong ru halon juga ni ba nagaleng juga nong song snong ke jongi barok kan habalong pikir ba nama kat kum ke jongi begini ke nong tu imat kim dei na ke snong ke jongi abang la pek ba te ila ban don ke jinga dei begini ke try snong ke jongi ru ke tangim pala ban tip den la ke ban kem ya gini ke nong tu le se sala ban pisya ke ke be don ti ha ke ni kam tu kam thim te nagaleng jongi ke snong ibu ke jing maham balada lap di kinu tiba sim kabu kam tu kam thim ho put sam jo snong ka jongi ni ke snong nginam aili da lei ke bakum kini ki brio ndengin hap hi ban ai ke jing sneng ke bating e nang ba ki ru kan so thu ba ki hap ban tri sitom ndei ya ke ban im ha ke jing im ke jongki ban sutu su thim kham tam ha ke ban liet le ne ban pen prai ki dukan bat kum ta ter Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka bakut tak hadut bang nesiam yang khuble shipon